मरु ओइबा पाउ पिजरी सेकेंड एमआर की खुलाई थम्फमदगी 9mm पिस्टल यांखै तरुक मैगजीन यांखै निपान मांगखिबगी थौदोक NIA ना थिगतहलगनी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा RK दोरेंद्र स्टेट की थाकता इकाई खुमनदुना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखरे अमदी मणिपुर की अहानबा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशंस ADR सेंटर लम्फेल पाता हांगदोखरे खुरुमजरी मीटिंग ताबिरिबा सिंह तराम नक्सरी पाउ संदोकना पिजरी अनिशुबा बटालियन मणिपुर राइफल्स की खुलाई थम्फमदगी 9mm पिस्टल यांखै तरुक मैगजीन यांखै निपान मांगखिबगी थौदोक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना थिगतहलगनी हाइरी नोंमै मांगखिबा असिगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की कैबिनेट हॉल पांगथोकबा पाउगी मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना इशू असि लेबाग असिगी सिक्योरिटी गा मरी लेनाबा ओइबना हक्सिन लौदुना कैबिनेट मिफम अमा पांगथोकलबा मतुंग केस असि NIA दा थिगतहनबा वारेप लौगनी इशू असिदा राजनीति की लौतुनबा लेब्रा हाइबगी चिंगनबा फावी मांगख्रिबा नोंमैसिंग असि स्टेट गवर्नमेंटना इंग 2013 की अक्टोबर की तांग 9 स्टेट असि सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना सिजननबा नोंमै 550 लैखिबा अदुगी मनुंगदगी ओइगनी नोंमै मांगख्रे हाइबसि हंदकता नौना सेकेंड MR दा पोस्टिंग ताबा COP मंजितना चेक तौबदगी खंगलकपनी ममांगदा पुलिसना फागतखिबा खुलाई खरा मांगलिबा खुलाइसिंग असिगी मानब थौदोक खरसु नमसिंदुना थंखिबगी वफम लई अखोई खुदिंगमकी सिक्योरिटी असि कदाई फाउबा साफारिबगी हाइबगी फिबम फाउबा लाकले फिबम सिंग असिदगी नोंमै मांगबगी थौदोक असि नेशनल सिक्योरिटी गा मरी लेनाबा वफम ओइबनिना NIA दा सिननबा कैबिनेट मिफम अमना आयाबा पीखिबनी ngasi पाउगी मिफम अदुदा मिनिस्टर सिंह MLA पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंगबा ऑफिशियल क्यासु सरुक याखी स्टेट की सिक्योरिटी नेशनल की सिक्योरिटी द असौब थ्रेट असौब सिंगनब बिट्रेल तब पोट गवर्नमेंट अखोई कैबिनेट याम सीरियस लौई हेड FIR फाइल तब अखोई केस अखोई हुईवर इन्वॉल्व तौरब लेबाक की कायनब सिलंब लेबाक की सिक्योरिटी लीक होहलमीब लेबाक की नोंमै हुरालग करबार तौरमीब योलमीब हुईवर मोगी मथक्ता मसी याम मपुंग फाब इन्वेस्टिगेशन तम तौब याननबगिदमत अखोई NIA दा ngaraam अखोई सिटी इरे NIA दा मसी की केस अथुबद मरमदी नेशनल सिक्योरिटी अमदी पोट इन मसी तराइन लौब यारोइना अदुमाइना डिसीजन लौवे हाइदना अदुगी मयामदा सुम याम साथीबा ममांग हौगिबा यूनिफॉर्म मांगबगी यूनिफॉर्म सप्लाई तौरमबगी वारी अमखक अखोइना खंगिबा लैखिबा अदुगी मखादा सीडी खुलाई नोंमै ओइना तौबसिदा अखोइ याम साथीना सेरस ओइना लौबुना मयामदा सिगी पाउसे मीडियादा तमजगे गवर्नमेंट की ओइना सुमाइना NIA दा सिनाजरे हाइदना मदु हाइगे हाइदना मयामदा मीडिया की खुथांगदा मणिपुर प्रजा मयामगी फैक्ट्री साब इंडिया की पुलिस इंडिया की सिक्योरिटी इशू तौर नोंमै 9mm अतई की कंट्री की लाप इम्पोर्ट रोक नोंमै मानदे फारे FIR मतमदुदा केस लौब तौब मी सस्पेंड तौब मखा ताना अमुक थिजलमदे लेरमिबा कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकली याउरिब्रा हाइबगी चिंगनबा मधुगी लई चीफ मिनिस्टर ओइरंबा RK दोरेंद्र स्टेट की थाकता इकाई खुमनबगा लोइनना अरोइबा मथौ मंगम मोइरांगकोमदा पांगथोखरे थौरम मदुदा चीफ मिनिस्टर N Biren डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर Y Joy कुमार स्पीकर Y खेमसान मिनिस्टर MLA सिंह सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा सिंह यावना लेखिद्रबगी मफमदा लेशु कटखे MR की कंटिंजेंट अमना गार्ड ऑफ ऑनर अमसुंग गन सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनखे RK दोरेंद्रना लेखिदबदा स्टेट गवर्नमेंट नुमित हुमनी अवाब फोंदोकदौरी ताम अहुमलक चीफ मिनिस्टर ओइरमलबा RK दोरेंद्रदा इकाई खुमनबा उत्पा ओइना ngasi गवर्नमेंट की ऑफिस अमसुंग मही तमफम संग सिंह सुटी लौथोखरे ngasi अप्रैल की 2 फाउबा नुमित हुमनी स्टेट की थाकता अवाब फोंदोकपा ओइना नेशनल फ्लैग तंखाई पाइहनगनी स्टेट मॉर्निंग मनुंगदा ऑफिशियल ओइबा हराव कुमहै सिंह पांगथोक लोय हाइरी लुचिंगबासिना लेखिदबदा चीफ मिनिस्टर N Biren थमोय सोकना अवाब फोंदोखरे महाकना लेखिदबा असि
Furup Singbu Nuksi Chanana Laminana Matam Chupa Honakiba, Midiang Sanba politician Amasung, Asoba Luchingba Ama Mangzare Amadi, Manipur Kaktaki Natana, Awang Nongpok Bharat ki Rasniti Lamda, Achoba Ahobama, Lahoragani Haiki. State ki Katinatana, whole Nordisk ki. Achoba Mangzabana Filtaway, the very Koidasu, Raniti Lamda. I could am solve a gap. I could an inching with the ILPG. Amama evacuate issues in Dorum Naimatam, the market, the Laga, I could advise Lobs because of the man. I could be suggest blessing. Even in ILPG drafting committee, the book and the market, the photo coming with the memory, evacuate report. I call the Magi. We whole teams ko committee Manipur Praja may am puno na magi tamo to pray tawri magi thawai na surgi malamdu da magi English na magi at mga nalaiba original. Manipur Legislative Assembly ki Speaker Oiramba R.K. Dorendrana Laikhidabada Speaker Waikem Chana su awawa fongdorakle Manipur ki political history da achoba mafam ama kalamba luchingba asina state asigi damakta tawramba thabak thorum khudima kawba ngamdana laihawragani mahaki thawaina ingna chikna leiba oirasanu hairi. Manipur ki ahanba Alternative Disputes Resolution ADR Center Chief Minister N. Birena Lamphel Patta sangakre. Thoramaduda Law Minister S. Zenta Kumar, Supreme Court ki Justice Ranjan Gogoi, Manipur High Court ki Acting Chief Justice and Koteshwar Justice K.H. Novin Susaruk Yaki. Center asilupa crore manga lakh yangkai changna sakibani Chief Minister Nongthongbam Birena. Center asina yanadaba kaya sangtaina duna yanaba puraknabagi khudong saba Manipur miyam da fanghalagani masina selamadi matam mangba hanthanba ngamlagani. Government asina miyamgi oiba thabak thoram sing sokta banai dana paikhatli First Track Court NDNPS April ki tang anida sangaragani. State asigi ain gi oiba loishang kudimak mapangal kangkhat hanaba government asina mapung phana mateng pangani haiki. Family court were established in 3 districts of Manipur. Court had been established to address the unfortunate increase in crimes against women. There has been a focused effort of the state government to fight effectively the menace of drugs in the state to safeguard the future of the youths in the state. To supplement this ongoing effort, the Fast Track Special Court NDNPS will be inaugurated on 2nd April 2018. The government will continue to extend all possible support and effort to strengthen the legal constitution of the state for the good of the people, as the Justice Gogoi just mentioned. Masana masabu thabak pizza duna tangai fadaba sel thungi phibam phagat hanba nungaiba imung amadi khunai ama oibada cooperative khaktana oithokpa ngamgani haina Cooperation Minister Nemsakib Genna phongdokre. National Cooperative Union of India gi makhada Manipur State Cooperative Union na sinduna Manipur da social amasung economic change da cooperative haiba nungmagi oiba state level seminar ama hodopagi thoromda phongdokibani. Ibo yaima sumang lila sanglen da pangthokiba thoramadu da Principal Secretary J.C. Ramthanga, Manipur State Cooperative Union ki President L. Tompisa, Corporation ki Deputy Secretary Bono Susaruk Yake, Minister Nemsakib Gen Namakhatana, Cooperative Haibasi Kunaya Sida Ladiba, Miyamgi Sel Tungi Pibam Pagat Hanba, Kunaida Ahong Bapurukpana Chingba, Issue Sing Asigi Magun Hen Namayak Sing Hanaba Organization Amani, Manipur da Socio-Economic ke Fibam Fagat Hanaba Cooperative ki Loshing Pi Batangai Fate Haike. Bharat Sarkar na 97 Constitutional Amendment 2011 da cooperative hapchinuna henna mapangal kangkhatna ba honori marum asina cooperative society singna asan ba midjeng thamduna puksel singna aning ba amaga honorable matamda chawkhatpa nusina ba ketna ba leida ba samas ama purak pada amadi Manipur gi hogatlakli ba naharor amasung nupi singda thapakpi ba ngamgani. World Cancer Day ga mari lainana mega health camp amasung NCD Ayush Integration Consumers Affairs Minister Karam Shyam na kakwada Wakathon ama lamthaduna hodokre. National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke
NCD Cell National Health Mission Manipurna YNDA WAC SYC Kakwa ga puna sinbani Kakwa Community Hall da pangthokiba thoromaduda Minister Karam Shyamna Mioi bagi punsida mi nami bu mateng pangba tola taraba singi yengshin biba amadi akoi bagi khal ngak senba haibasi maru oi mioi ba amana masabu ningthi namong chumna semdrabadi tungda amang bagi masak ama ohelakani jari thakliba khudimak ningthi na yengshilga saba thakpa mathau tai afaba khunai ama ohenbada Miyam masamu fanalaiba changi haurakliba naharol singna nishagi ipakta tawbagi mahut afaba wakhalonda tungi lambi sembana afaba oigani tungi mirol gidabak ngasidagi hauna mipung khudimak wakhal taminarasi haiki chang phatraga adani physically fit oidraba generation futures ki moida depend tawra laidu aduna summa me anse fight tawna bahona bakanda apoi naharol sinna ojikti order bisri matata sakha khatam hona be yaro wakhal haksang pangal gyan photokna apoi joint adi fight tawna ba darkar lai apoi sina tungi future ki khallaga aina tawriba sina miyangi mangani ko masi afaba natte miyam mangba kan ai chasu yawe je khallan bagi wakhallo na darkar nei masi khalraga di society ji daru ba lakani adu himin na bagi wan to su lai roe Haukiba Mars ki tangkun tareta takiba akanba lena liyai khulgi longmi singna thajaba manamasing chawna amang ata thogan kiba si government ki maikai dagi mateng pangbina ba All Manipur Progressive Farmer Association na pungning chingshili paugi marakthana atemna bre matang luxury Obo Greg John gidi tata college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista chalabnina adu suma takta superlink footing ge offer me amam pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin ya dudi sanagi mohut yangna sinba yandre hakchangi labor solak padagi puchu singattaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungairaktaba singidabak amatta naiba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule bu changne sinabiyo Kaidowino kanano kaigino kaidobiyo masipumna loi leibedi gari ahan maga tongba ngamdrone pura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun buthoga leibedi ngamdra senbun buthokna leiba ngamdrasu imphal finance ta salo ai ju ahan ba leingam tadna imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na nongbu manung da gari loan lobu yabani khudong chaba pizari adom na pam khali gari kudingmak lobu be yabani Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open. Second batch, Class 12 CBSE 6 months foundation course. Class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. From 5th April, Class 11 CBSE 3 months vacation course for the Novidya, Sainik and outsider. From 5th April. For details, please contact Combined Tutorial Office, Sagolwal Moirang Lerak Machil, Bus Parking Info. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Amukahana taramnok cheri makhataba pao. Minority and other backward classes ki thada khiba scheme amadi paikhat khiba minorities singi yaifa thaurangi white paper ama puthokadabani haina MMWO na haukiba ahing nongyai dagi kaukhiba pung nifunipan gi total shutdown chathari khongjang asi muslim singna namna taba mafam singi mahusa gi punsida akaiba piri minuthong hatana chingba mafam singda dukan singthong lonakhi ban sagatpa sing thoraktuna lambi thingbada police na tankhai khi pamdaba thodok thoktana ba police na ngak senbagi thabak lokhatli lilong da ban sagatpa sing thoraktuna lambi thingbagi khongjang changshili mafam kharada lambi thingkhibadagi khwairaman kaithal da passenger gari chenbagi chang hanthare Amaromda Chekonda Laiba Brighter Academy gi nursery dagi class 5 ki maheroi tara taruklom puduna lakpa school venda ban sogat pani chingnaba singna nungna thomjinduna mai thage haina ki halakre hairi van driver Saubam Superman na angang singamadi ozanupi ama yauna school karakpada minuthong maya da leiramba mioi kun kuntra rom leiramba thingnakhi maduda angang sing examination lei haibada
चटपा यागनी हाइबदगी तपना तपना थौबा हौरकपदा मियोय खरना नुंगना थोमजिल्लखिबनी थौदोक अदुदा आंगांगसिंग पाखतपदगी कपना लाउनखि असिगुंबा थौवोंग असि नुंगाइते हाइखि amana kaure moi mi kun gumbo oine ada hoje ai mai lege to ala kasida moi kaura ku ai ya ga ning da dum thaujalak pani ada petrol poro kolo kaina moina kan tore angang gum tha lo no petrol poro mai tha ga dam gari ji mai tha ga dam ni an tore adai kharana nung na ga tha dan ko dan ai gari ming sen ji kai re sigi kan no ji dai da ji kana na pu bi ga dam no class nursery to class 5 power kan tore morning yo na angang ta truk kumba angang sing ji kape laure kan tore yum da tin biro ai kan to biro gaben ki khole ana kan tore mayam ji kape koi nung ti gi sum akoi ben service se kan tore angang gi soi da nam ngam da na to bu ji sumaina to ro yam nungai je Asigumba Taudoga Yaning the Fungdok Laduna All Manipur School Students Transporter Association ki General Secretary Jimina School gi Mahiroi Puba Van Singda Makata na Satharak Labade School Van Service Lep gi Khongjang Changshilakani Haike masamang na chang o yani ve ni angang yauri yellow na pi na kausin biraga gari des main torok pasidi kitang aku jinu aite all Manipur Muslim Welfare Organization ki chanau singi banda khoi support tok jai tawagi di thoi incident si ta sengna changa nu ya roi na thingam boi tak de khujam thagat ka dawni kausin laga swain ta usdi kitang aku ju penje de na matung da ban ko wi chanau sing na su kitang school gi yellow na sticker sing di kitang relax tok wi ha posim tang appeal tok jagi BJP Khangabung Mandal amasung Boot Committee 35 by 35, 36 amasung 37 na senduna nongmagi oiba boot levels workers training program ama Khangabuk Kendra gi manung chan laiba Samram Mayai Laikai Community Hall da pangthokre thoramadu da BJP Manipur Pradesh ki Vice President Oiramba Ches Jadumani Khangabuk Mandal gi President El Tomba General Secretary Ramananda Susaruk Yakhi TS Jadumani na sahitra manga palamba Congress laingak na sakwat thorangi thabak amata paikhat lamdabana lamdamasi asuki matik sothana leiramle Manipur miyam na BJP da thazaba thamlakpadagi BJP gi laingak na sahi amakhak palakpada chakhatpagi khongjel yang na changsilakle haiki Kadana tha ahum khudingi puthokpa Health for Future Sefong konung mamang da laiba lup asigi head office da puthokre thoramadu da kadagi president in charge Hizam Priyo Kumar Vice President Ingthozam Doren Finance Secretary Gitsan Ramangang Susaruk Yaki District asigi church khudimakta thoromasi pangthoknaki Jaliarong Baptist Church Tamenglongda Maitai Aniyau na member Nipan baptized Tauki Amaromda Catholic Sacred Heart Church Tamenglongna Jesus Christ na Calvary Mountain Fawba Cross Puduna Chatkibagi Mong Utpa Khongsat Amasu Chatki Kunipan Suba Sector ki Kunmapan Suba Assam Rifles na sinduna Jopida Medical Camp ama pangthokre camp aduda mioi samaga taramathoi layeng bagal loinana hidak langthak sing supiki amaromda kuntaruk Suba Sector ki Kunipan Suba Rajput na Khunja Singha Church Service pangthok bagal loinana wari watai sabagi thoram ama Faisa Jang khulda pangthokre Loshelapada maroi bapau amuka hana pizari Second MR ki khulai thampham 9mm pistol yankhai taruk magazine yankhai nipan mang ki bagi thokdok NIA na thigat halagani Chief Minister Oiramba RK Dorendra state ki thak tai kai khumnaduna aroiba mathong mangam pangthokre amadi Manipur ki ahanba Alternative Disputes Resolution ADR Center lamphel patta hangdokre Mening tabiribas tengbu amukan na khurumjari